Queridísimos irmáns, ante todo, darvos as gracias pola vosa presencia nesta sala, onde o cadro escénico do Colexio de Orfos de Misioneiros vai representar para todos vós unha historia que aconteceu no máis profundo, escuro e remoto da África Negra. Queridísimos irmáns, vivía nesta selva africana a tribu salvaxe dos Nugas
Esa é a grande noticia, Poana. Jefe, onde curso legal? Sí, Poana, noutro momento sería unha boa noticia, pero hoxe non. E non é porque temos un problemón que non ten solución, Poana, non señor. Pero, jefe, Diga, Poana. contar a mí o seu problema que eu poderei resolver, jefe. Poana, mira, é que é un problema tan problemático que non lle conto porque me cae vostede simpático, sí. Pero, jefe, non ter selva, jefe. Sí, Poana, que eu ten, mire. Comprada esta tarde no golpe inglés. E non ter porteadores negros, jefe. Sí, Poana, sí. Na tribu dos Nucallaos estamos sempre dispostos a facer de porteadores para quitarle os cartos aos turistas, e yo. Pois ter turistas, ter lío. Buena. Ese é o problema. Non temos lión, non, señor? Este estranho. Berberechos, Carlitos, igual. Que resulta que aquel lión veño que tiñamos o ano pasado para engañar aos turistas morreu-nos este inverno que a gripe, sí. E agora estamos deslionados. Pois sí que é un grave problema, jefe. Ai, me día. Non poderíamos apañar de alguna maneira. Home, pois pensa algo, vostede que pensa o home blanco, que carallos. Digo, pois. Se disfrazarse vostede de león? Oh, Buana. Vostede está engañado, Eu ser africano, non parlo, son dúas cousas distintas. Jefe, Digo, na súa tribu non haberá un africano disposto a disfrazarse de león? pois dalle que merda. Na miña tribu pasa ya todos o camiño. Somos africanos, non pagos, a ver se entende. Que podemos facer, jefe? Non sei. Pero se vostede xa nada. Diga, bueno. Se lle propoñera este... Que é? Ah, é o Manolito. Ah, máis, sí. Ese é o máis parvo da tribu, o mellor cola, vou non chamar. Manolito! Ven pa cá un momentito, caramba, ven pa cá. Son eu, Manolito, o teu jefe, a autoridade legal, legítima, legislativamente constituída. Pasa pa cá. Hola, Manolito. Ti sabes que na nosa tribu vivimos de regañar safaris pos turistas, non si? E sabes tamén que o lión que usábamos para ese menester morreu nos o ano pasado da gripe, non si? Resulta que aquí o Guana Filtro ten arregallado un safari posado. E como non temos lión, pensou que ti te disfrazas de lión, que engañamos os turistas igual, cobramos os cartiños igual, e ala. Manolito, ti non saber que os fusiles levan carga, perdón, balas de fogueo, Manolito. Pero si, balas de fogueo sí, pero outro día o señor misioneiro na homilía dixo que as armas as carga o demo, así que eu, de guión, non. Zafa! Igual, xa vou. Mira, Manolito, quen é que o jefe? É vostede. Eu sou o jefe, non si? Pois o jefe di que te disfrazas de lión, disfrazaste de lión. E se digo que de cucaracha, disfrazaste de cucaracha, non se vale máis, Pero xefe, eu teño moito medo, ese humano dispara. Nin medo, nin rabo de gainas. Dixen que de lión e de lión te disfrazas, Porque senón quedas 3 semanas en postre, polo menos. Pasa paz. Adivina o combinado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué o que anda ele no meu rebaño? Home, señor misioneiro, aquí un Manolito que non me quere obedecer a mí, que son o jefe. Manolito, que te tiro das orellas, Manolito. Toma, Manolito. Manolito, tens que obedecer os teus superiores. Date conta, Manolito, que as autoridades ten que ter razóns moi elevadas que ti non tens por que cumprir
siga ben. Siga ben, vai Damián. Aló. Oiches, Manolito. Tens que te disfrazar de león, porque sabes o que dixo o Día Misioneiro. Está ben, está ben. Se o Día Misioneiro, pois debe ser verdade, pero ainda que as velas sexan de fogueo, que dispare no aire, non vai que vir o demo a cargalas e facer aquí tortilla de Manolito. Así que cuidado. Manolito, pero si ti estar tratando con compañía profesional, Manolito. Sí, profesional sí, pero outro día, no safari do ano pasado, catro ladridos sin orellas, sí, Manolito, eso non vira tonto, Manolito. Manolito, agora que xa estás convencido, vaite po camerino, porque... 1, 2, 3... Agarda, Manolito, que te imos disfrazar. No, que estes torpes han de matar. Toma, Manolito, esta pel de gala. Ai, me valera un chaleco antibala. Agora, Manolito, esta peluca será superior de verdade. Xa verás como remato de abrigo de algún abade. Anda, Manolito, que che vou afiar as pontas. No, a manicura non vai falla, no, ese cousa de mulleres, no. A manicura no me hacía esas puntas que son que me hacía niñas. No me falla ninguna. Veña, Manolito, agora a facer de lío, que ti das tortes moito talento. Espérate, estou rematando de facer o testamento. Ben, Manolito, agora xa pareces o rei da sabana. Eu o que quero é ser o rei da cama. ¿A dónde ides, o? Non me deixes solo. Ai, que medo. Me quedo aquí solo. Aí como veño los turistas armados. Ai. Ben, Manolito, agora que xa estás preparado, vou te dar o máis importante. A bendición dos nosos deuses, para que te acompañen en tan terrible aventura. Está ben. Toma bendición y otro más bendición. Y bendición. Manolito, agora que xa estás bendito, son 40 pesillos. Home, sí. Dame unha tunda. Disfrázame de león. Teño que facer de tonto de tribu nesta presentación e teño que pagar 40 pesillos. Mira, que chusparios e un filtro, que foi o que me meteu nesta historia. Eu non pago nada. Los feligreses cada día están más descreídos. Y aquí no hay con la causa. E quere pola causa, ben? Señor, Home, sí. no hay, por lo menos para mí. Mira, eu o mellor que podo facer é ir esconderme, escapar de aquí, non me vean vir esos turistas armados deste hotel. Aunque se sabe que pode pasar por aquí. Para ser cazador de primera, de segunda, de tercera.
caçador de primeira, de segunda, de terceira. Para ser caçador de primeira, vai faltar ser bom tirador. Ser caçador de primeira, de segunda, de terceira.
danse come moi. Si toppamos un lío, un lío, un lío. Y nos versi toppamos un lío, fratello di alfombra non sanno si señor. Nos versi toppamos un lío, un lío, un lío. Y nos versi toppamos. Cuando llegan las calores, nos sobran las camisetas. Veien estes cazadores a deixarnos las pesetas. Portugalena, cando chegan as calores. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Acabo de ver a esos turistas por ahí, armados hasta los dientes. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay, ay! Oh, Sir John. ¡Oh, Mrs. Amel! ¿Dónde está Sir John? Estoy aquí. Oh, no se me escape, Sir John. Esta selva es muy aburrida. Pero una selva terriblemente aburrida. Por aquí no hay río, no hay feras, ni siquiera hay arañas. Sin Tarzán, no Ni me Tarzán siquiera. Aquí no hay nada. Esto engañaron a una compañía de viajes. Oh, che podíamos hacer per combattere l'aburrimento, Pues Sir no John? sé, preguntemos un chiste. Ah, chiste. Chiste sei eu, Sir John. Oh, qué chiste sabes. Sei unos chistes de yankees. Yuhu. Vir, Sir John, que se me contou. Un chiste de ingleses. De yankees. Ah, claro, de yankees, como va a ser inglés. Conte, Isabel. Ah, dos yankees. A selva de África. Ah, dos yankees por selva de África. Oh, como nós para os yankees. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Estou librando. Eu non me fío moito de que as escopetas estén cargadas ou non. Ai, ai, ai. É fantástico. Unha maravilla. Oh, Mrs. Amel, mira. Che, Sir John? Mira ali. Ali è Laura. Ali. Ali che? O leão. Oh, o leão. O leão. Como te espera? Esperamos. Espera. Oh, esperamos steady che ottieni molto meno a A primeira. No, Sir John, esperamos steady. Ah, pulse. Fuego. Mrs. Amel, erramos o tiro. Che emozionante! Corre, Corre, Sir John, corre! é um leão em metralhas. É muito fácil de pilhar. Vai quedar muito bonito no nosso salão. Por la selva d'Africa, ogni danse, por la selva d'Africa, ogni danse come moi. Oh oui, oh la la, ogni danse come moi. Oh, oh la la, Leão de verdade. che cosa mai rara? Não quedava nenhuma selva. Parece un león como a mí, Que medo. pero de otra cosa. Che cosa mais extraña? Bien, je crois acordar, mas eu não vai para ver que era eso. Mrs. Amel, Oh la la. agora não
pintata. Oh, mi dice, pogna, bella, sì, parece che rudo, muy bien. ¡Se la de Manolito! Está liberando de Manolito, va a parecer o rey del Cagliotto. Come ti devo saper hacer de lo que ha llegado de blanco. Sì, sapete che ho fatto i curiosi per nato. Mira Manolito. Guarda, parece un biondo, verdad, mira.
Cuidadito. Ja se creó ahí en el selva. ¿Qué es eso? Hágate algo así como aquí. Caramba, un colega se me ocurrió. Creía que estaba solo. Voy a bajar un sitio. Yo hola, peluca. Muy bien. Al león sin peluca. Al león sin peluca. ¿Y la leona? ¡Hola, la! ¡Hola, la! Je suis enamoré, caramba. Je suis enamoré. Viens avec moi, petit. Je t'aime, petit. Je t'aime, petit. Viens avec moi. Foi así, meus queridísimos irmáns, como o león foise detrás do que pensaba que era unha leona. E di por aí que chegaron a un acordo e montaron unha tenda de pistachos. Non será raro que vos toquedes por aí adiante. En fin, solo me queda agradecervos a vosa presencia nesta sala e recordarvos que tedes uns cepillos a ambos os lados da sala por si queredes deixar unha esmola o beneficio da escola Colexio de Orfos de Misioneiros, cuyo cadro escénico representou para vos esta historia negra. Quedade con Deus.